Okwamanje ke asamukele futhi once again babudokotela usekhona la ku line babudokotela usakhona? No, khona kahle khona. Kulungile ke. Siyakhulisana siyafukulana sibambisene ngezandla. We empowering the next generation of men. Ukuze nabo bathekele ulwazi bazi ukuthi banyathele kanjani. Kwese khona umunye wakwathi my father did not teach me how to live, he lived and let me watch. Okay. Ukunyathela kwethu babudokotela kubaleka kakhulu ngoba umunye wathi ne ubhekele ohamba khona cha bheka wena lo uhamba khona ngoba mina nginyathela la kunyathele khona wena. So kubalekile babudokotela ukuthi ku International Men's Day namhlanje sifukule ke laba bezemva kwethu and lead them with courage and inspire them to be better. Wena njengawe nje babudokotela ngiqale ngawe nje wena uyaziwa la ukuthi uhlezi udodisa ekuningi esikuthekelile mfowethu kuwena nesikuncelile kuwena. Okunye kwamahlaya kodwa mfethu kuningi ifundisi ifundayo lapho kuwena mfethu ufikele nini lo muzwa ukuthanda nje ukuba nelukuluku lokufuka ukufukula abanye abafuthi baphile kangcono. No, ngiyabonga kakhulu into engayisho nje la ziningi esizibonile sibona ama failures enziwa nje abantu abesilisa aba attempt ukuba amadoda bebe bengabanga nama mentors sabona ukuthi nathi sizokwenza ama mistake afanayo njengalabantu akade sibaphe isithembele kubona sibukela kubona ngathi angeke ngibe nesikhathi ukuthi angihlele nje ukuthi ngibe nendawo la ngizothi mengihleli khona ngikwazi ukuthi ngibe nezwi ukuthi ngikhulume but into eyakhayo kumuntu something that angeka aza I regret na azoyibona ukuthi ngempela angeke ukuthi ngabe ngisafaka ikhinde bengedropeni ngimdala for that yabo ngeke ngempela lokusakela abantu ngentshebe sikhuluma ngama assets abantu abakhulisayo wena ukhulisa intshebe and ila uzibona khona ukuthi uyindoda ngoba unentshebe abanye bayinduna abafazi ngoba banentshebe but the problem is iCEO yale company okuyona ayinantshebe ishefile. And lezi zinto lezifuna sizikhulise sizibuke abantu they came to a conclusion ukuthi baze bathi abantu ayikho into eyenza imali uyidla ngotshwala but the problem is iboss yakhe yaphuza iqashe wena uphuza awuvumile ukuze umsebenzi uphuzile nihlele ihlale ekhaya ishayela into yakhe engisho ukuthi ubuke futhi ne gross abuse of alcohol and thereafter abantu bengatshelwe kahle ukuthi you can use alcohol for entertainment but you cannot grossly abuse it uzophuza zonke izinsuku. Izinto lezi abantu ake siba confront and sibatshele futhi amaqiniso kungakwenza konke ayikho into obuyiyela ejimini ngoba lento oyikhulisayo amamasela akuwona lawe ingane yakhe ezokhokha ngensimbi esikoleni njengoba manje sizama ukubhala ingane kufuna thola imali ayikhokhile nekuyibambisa insimbi ezimba usefuka ubani ubatshe babuye iscore yabo ngeke ube no six pack in terms of this poverty lesikuyona enye into ufuna siyikhulume but ibe yisense uyibona ukuthi ngempela la engiyatshinga ke la ngiyilokishi ngiyatshinga ke lana ukwakhuluma passionate ngale ndaba yokuthi uqamba umchibuko wakho eart uphume endabukweni uyoqambela wakho umchibuko yipi age mfethu egrand esouthini ukuthi art ingakwazi ukuthi iyoqamba umchibuko wayo na into eyenzekala uqeda esikoleni uno 21 uMwisdom okay kulungile uma usuhamba uyoshawa ivasi another 3 to 4 years yabo thereafter usuno 2 years usebenza njengoba usebenza uno 2 years vese uzalwa i-single parent umama kanje unako ukufika lo baba lo osebenza kule company ngengisho manje sekukubu lokubuka i-step father sila una 29 years ngalo ndlela mdedela umama ne-freedom yakhe nalo baba lokho evakasha nathi step mother lesi nje umakho a-late nje siyakubuka ukhulu asazi noma usushaya ngaso yini ngoloko ujimela sona yini kanti ngoba ikhehla lishaya ushukela lezi kahle kuyaphoqa nje uyohlala u30 nje usumi ngeqiniso njengoba uconstable phuma nje uhamba uyorent la rent khona ko morning side ko Glen kuphi ucompany unisharisha ama flat nabantu ngoba ukhulile for that ukhulile ukuthi ngabe ngempela usabona ichilo labazali usona kubona izinto ongaafisi ngabe uyazibona ubulapha wethu una 33 years uyasebenza and after una 40 years awusebenzi uright kakhulu 40 years ungasebenzi funa uhambe eminyango khona uzobona iqiniso ukuthi njani lento ukuthi isipuna usazi imali nithi isipuna lazo imfaduko osula ngayizitsha uyazi ukuthi imalini ngoba usitshela ukuthi awusebenzi ungasebenzi no an excuse to poverty sazi abantu abaningi thina abarisha abangasebenzi abasetshenzelwayo manje le mfethu yokuba usunengcosi mfethu yabo banengcosi lengcosi lapha yabo elengcosi ihlala nama oledi yabo enzona ayithwasani yabo and azithwasa nengcosi sister yakho nezibra yakhe endala how do you navigate around that situation mfethu umusuyi time we out enye into ufuna uyenze nje ibe simple ngesikhathi uthatha amapholisa akho amapholisa ayakuphoqa ukuthi wa divide and umusu usuyamtshela lo
ukuthi yazi ngoba enye into abantu abayi-understand ukuthi le ngane ezihleli lapha ngaphandle uma khonto eyenzekayo la zibuye nomthetho uyazivumela ukuthi nazo zizothola ifa elishiyo babwazi wena ayikho into obuyidivide nanoma mamtshele nje iqiniso ukuthi if udo ungakuvumi lokhu you lose everything akakwazi lokhu ukuthi le ngane kodwa hayi wena ukuthi uzitshele ngoba once wazitshela zizohlukumeza lo mama ngoba ziyazi ukuthi thina ngabe si right uma ngathiwa khamba umamkhulu unkosikazi wakho usumbeka engcupheni kodwa nje azi ukuthi akazi ukuthi kukhona bese ukuthi kukhuma ukuthi khona okwenzekayo le ngane lezi yozinika into ukuthi lo yomnika into ukuthi yomnika into ukuthi kodwa lokho akakwazi kodwa zona azingakwazi meke zakwazi believe me zoba very arrogant izinto ezakhe ingane uma zazi zinama assets abhalwe kuzona kodwa mashona ubaba noma zingaba right you put your life in risk as well. So khona legawe uthi umuntu akakumele abomqhuma fanele abe out ahlakaniphe unokuthi ube umqhuba uhlale ekhaya ungenzi lutho yipi role engadlala ubaba noma ama mentor noma nje abaholi bomphakathi nje ukushape the next generation of amajita ukuthi singabe ngoba lento lena ukuthi ufuna atshelwe lo muntu osuke esekhaya ena 49 ilokuthi ushawa imali ngabe olanda 350 wakhe that's number 1 ukuthi umeme eminyanga akazi ukuthi akamile unwebekile umehlele kusofa ahlele udehlekile umebuka iTV ujabule iTV umevule ifridge uTube ufakeni lapho umethi ne microwave ayisasebenza John yasebenza ngoba nawe usebenza abone nje ukuthi la akana space akahamba ocosha amathini akahamba osiza umuntu oplastelayo kodwa ntamba uzobona wenze kanjani ngoba akavumelekile la ekhaya umelela kuthiwa into yazi ukulala imini yonke uzozibona ukuthi abangixoshi kodwa abangitshela iqiniso ukuthi noma ngaba ngami eminyango awukwazi ukuma eminyango uyanwebeka into yazile uma babuza into wayiphendula ukuthi into yaziyo wena use uphendula uma ubuzwa ungaphenduli ukuthi into yaziyo ngoba sana yabo ubona eqhuthula ngamehlo ukhulume nathula uthi awumengithule mengiphendula futhi akufanele lo muntu akabekwa ku position ukuthi ngoba ukuba comfort kakhulu it makes you poor into ezenza abantu babe nemali ukuthi babe discomfort they started overnight wena kadulele and they push things ukuthi zize zenze bagibela amabhasi bayegoli bo present imisebenzi yabo wena ufuna ukuba comfortable ukuthi ngeke ngihambe ngihlale ebhasini isikhathi sitangaka mina. Okay babudokotela so wena intshayelo yakho masibhekisisa face yabo isekuhlaleni isesipanini isekuphandeni sayonke into kodwa enye into engazi ukuthi upassionate ngayo ikwi appearance yabo ekugadaniseni ukuthi ugadanisa kanjani nalidokotini kanjani kanjani ongikhiphela ke mfethu lapho ukuthi nje manje sesivala ama outside lalele ukuthi appearance ibaleka kangakanani out ukuthi buye kanjani. No umuhle lo mbuzo xa uthi uzosiza abantu besilisa abaningi nalabo sebengamadoda akhe ukuthi into ebalekile awukwazi ukugqoka ibrand eyodwa usuke ekhanda uyophuma ezantsi uya a walking advert ungayifaka nje la brand eyibuka etshengisa ukuthi unayo imali ungasifaka lesa skipa esiyiquality phela sibe equality yabo akaze uyezwakala iperfume la ngiyifakele manje ayezwakala ngiyayizwa nayo ayibe iqiniso muso ba strong kwinyuka kodwa yiba strong nje ngoba njengoba ngilangile ngi-right la ngikhona yiba strong kwinyuka kodwa kukotini into esibaleka ukuthi umuntu awusale nje ungazi noma usewezivile uniform yasejeleni la agqoke ibrand eyodwa uphuma ezantsi athi kusuka ezantsi ngiphethe uyinyoni ngeke uhambe nathi sesihlakaniphile uyinyoni hayi ngeke uyinyoni kasathatha CV yakho siyidabule futhi ngoba uzobhayiza lana akugqoke kodwa abazame nje not ukuthi worshiphe into zokugqoka but igqoka nje izinto phala phela akaqondane phela alright akaqondane phela I know yona intshayelo le babudokotela ngiyaphakamisa ngawo yabonga kakhulu ube great babudokotela ne siyabonga kakhulu siyabonga. Leyo ke imbono kababudokotela kuyona imbono yeGagasi FM babudokotela kayona ingcitha buchopho eqeqeshiwe kodwa nje umuntu obazikayo emphakathini ukuthi uyathanda ukhipha izaluleko kakhulukazini kuziwa ngasemadodeni nendaba zokusebenza kanye nokuyiphatha kwamadoda. Sithatha simemeke namhlanje ku-International Men's Day so we can get his skewed perspective of the world as babudokotela kaGagasi FM. Hlala nathi kanyakazi.